أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz şükürler, maqtovlar bolsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge salam salavatlar bolsun. Assalamu alaikum hurmatlı cemaat. Allah subhanahu wa ta'ala sizi bizlerden tutkan oruçağızdı. Oşonda ile kılgan жақшы amallarımızda oşol şahru Ramazan ayının hurmatında Allah'ın kabul etken bolsun. Bugünkü ayta turgan hutbabız murdagı cumada Ramazan ayının faziletleri tuğrasında bütpey kaldı ele. Allah subhanahu wa ta'ala bol Ramazan ayı tuğrasında Bakara surasında mınday dep kayırılat. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Ey iman keltirgenler, selerden murdagılarga, aldыңgılarga orozo buyurulgандай ele, selerge dagı orozonu farz kılıp buyurduk. Silerdin takvaçılığınlar üçün deydi. Silerdin takva boluşunlar üçün orozonu biz silerge emne kıldık, farz kıldık deydi. Negizile bul orozo adamdın takvaçılığına sebepçi bolu turgan bir belgi eken. Adam balası uşunçalık özünün nafsine kul bolup, özünün nafsine baş yiyip kalgan uçurda uşun nafsini talqalay turgan, uşun nafsini jolgola sala turgan, uşun nafsini tarbiyalay turgan bir jol uşul orozo eken. An Yahya ibn Muazir Razi rahimahullah, Allah razı olsun bu kişiden, men kasra şa'buhu kasra lahmuhu ve men kasra lahmuhu kasra şehvetuhu ve men kasrat şehvetuhu kasrat zunubuhu ve men kasrat zunubuhu qasa qalbuhu ve men qasa qalbuhu gharqa fi afati dunya ve zinatiha. Yahya ibn Muaz aytat, Allah razı olsun bu kişiden, kimdin jegeni, kim köp jese anın eti köbeyet deydi. Semirip başlaydı deydi. Köp jese. Kim semirse anın şahvatı küçöyet deydi. Kim semirse anın şahvatı küçöyet. Kimdin şahvatı küçöyse anın künösü köbeyet deydi. Kimdin künösü köbeyse anın jürögü kararat. Kimdin jürögü karasa al bul dünyanın jırgalçılığına, bul dünyanın qoğuzuğuna suqtanıp dünyaga batıp ketet deydi. Dünyaga azgırılıp ketet deydi. Bizdi oşol künöden, özümüzdün nafsımızga kul boluudan bizdi tıya turgan nerse bul Ramazan eken. Özümüzdün nafsımızı biz emde menen tarbiyalatkenmiz, oroza tutuu menen deydi. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحكاية عن ربه تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan hikaye kılıp aytıp atat. Allah Teala aytты, adam balasının her bir kılgan işine soğup veriledi. Her bir kılgan işine özünçe soğup veriledi. Birok orozonukunu al menin ayım. Şahru Ramazan bu menin ayım. Al orozonun soğubunu men özüm berim dedi. Bul orozonun soğubu aytılgan emez, kançalık ekenine. Allah Teala bul orozonun soğubunu men özüm berem dedi. Bunun soğubunu Allah Teala kıyamatta beredi. Bul sır. Soğubunu kim? Allah Teala kıyamatta beredi bunun soğubunu.
لأن الصوم سر ليس فيه عمل يشاهد له بخلاف سائر الطاعات. Себебі бұл орозы сыр болғандықтан башқа ибадаттардан айырмаланып тұрады. Башқа ибадаттардан айырмаланып тұрады. Бұл сыр болған себебінен бұл сырды кім біледі? Bir ғана Аллах Таала береді. Ошондуктан бұл орозонун сообуну кыяматта Аллах Субхану ва Таала өзү берет. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة يجيء قوم لهم أجنحة كأجنحة الطير. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, kıyamet kayım bolğonda kıyamatта bir qoğum keledi deydi. Kıyamatта bir qoğum keledi. Alarda kanatları var, kanatları kandayla ошол куштун kanatınday deydi. Uçup gelip beyiştin dualların üstüne konat deydi. Ошол beyişte kızmat kılıp durgan perişteler alardan suraydı. Men entum, seler kimsinger dep suraydı. Feyekuluna nahnu min ummeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Alar aytışat, biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetibiz deydi. Feyekulu hel ra'aytumul hisab. Cenabı perişteler tam kalıp, seler esep kısaptı gördüңөр bü? Esep kısaptı gördüңөр bü? Dep tam kalıp suraydı. Feyekuluna la. Biz esep kısaptı görgön jokpuz deydi. Summa yaqulu thaniyan hal ra'aytumus sirat. Ekinci jolu suraydı. Seler sırat köpürüğünü gördüңөр bü deydi. Alar feyekuluna la. Sırat köpürüğünü de görgön jokpuz deydi. Summa yaqulu bima wajadtum hadihi daraja. Keyin janağı perişte suraydı. Bul darajaga seler kanday jettiңер bul darajaga deydi. Seler esep kısaptı körбөсүңөр. Sıratı körбөсүңөр, sırat köpürüsünü. Seler kanday jol menen bul nersege jettiңер degende feyaquluna abadanallahu taala sirran fi darid dunya ve dakhalnal cennete sirran fil ahireh. Anan janagılar qoğum aytatken biz Allah Taalaga bul dünyede sır bolğan bir amaldı kıldık. Oşol sır bolğan nersenin artından bizge sır boydan oşol cennatqa keldik dedi. Bul sır bolğan nerse qayson? Orozo. Sır bolğan nerse bul orozo. Oşol orozonun urmatında biz oşol darajaga jettik dedi. Жалпыбызга kıyamatта болған esep kısapты көрбөстөн, дозок деген бұл оттан, бұл азаптан жалпыбызды жараткан алыс кылып, ушундай кыйынчылыкта, махшарда, ел алдында Аллах Таала бизди шерменде кылбастан, азап тозокту көрсөтпөстөн жалпыбызга бейишти, Райян бейишини жалпыбызга насип этсин. لما روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 5 أشياء تحبط الصوم أي تبطل ثوابه. Anas, Allah razı olsun bu kişiden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıp aytты. 5 nerse orozonun soğubunu jokko çıkarat dedi. Orozonun soğubunu jokko çıkarat. Azaytıp jiberedi. Birincisi el-kedib, jalgan süylöv. Jalgan süylöv. Büröөгө kılgan işi, kebir bir tuğanlarımızın kıla turgan işi jalgan menen bolup kalgan. Jalgan menen iş taup, jalgan menen akça taup kalgan. Bирок orozonu karmagan, orozonu tutkan, саардан кечке суусап, чаңкап, кыйналып, ороза кармайт. Бирок кылган иши жалганчылык. Бул жалганчылык, жалган айтуу, бул дагы орозонун сообуну кемитип салат дейт. Экинчиси вал гыйба. Экинчиси гыйбат кылуу. Bir tuğanımızın жакшы жагы бар болсо, al bir tuğanımızın жакшы жагын айтпастан артынан сүйлөйт.
артынан сөйлейді. Бұл ғибаттағы орозоның сообыны жоққа шығарады. Üçüncüsü ван-намима, чағымчыл. Чағымчыл деген біреуінің сөзіні тигіне алып барып, жалған қошып, тигінің сөзіні екіншісін алып барады. Ептеп екеуіні чағыштыр, ұрыштырыш керек. Көпчілігі өз ойлаймыз, бұл аял кішілер ошондай деп. Бирок азыркы заманда еркектер аялдан айырмалыс қалбады. Doğru mu? Аялдан айырмалыс қалбады. Biz деле ошондой болуп калдык. Бушул чагымчылдагы орозонун сообуну жокко чыгарат дейт. Төртүнчүсү вайяминул гамус. Төртүнчүсү жалгандан касам ичүү. Касам ичүү. Жалган эле касам ичүү. Бул дагы эмне? Орозонун сообуну жокко чыгарат дейт. Beşincisi وَالنَّظَرُ بِالشَّهْوَاتٍ. Beşincisi özünün kumarına, özünün şahvatına baş iyu. Orozonu karmagan. Bирок орозого чейиндele кылып жүргөн иштери болсо жаман, харам болгон нерселерди. Орозоду да ток тутпойт. Орозону кармап алып, жанагыдай харам болгон нерселерди көз салат. Булдай нерселер дагы орозонун сообуну жокко чыгарат дейт. Уруя фи машру'иyyati sawmi anna Allah Taala khalaqal aqla. Бул соомдун фарз болгонуна дагы бир себеп Аллах Subhanahu wa Taala акылды жаратты. Акылды жараткан соң акылды бери кара деди. 100 Meni karab 100 dön. Degende akıl 100 döndü. Kayra dağı Allah Taala kayra kayt degende ardına kayttı. Ondan keyin Allah Taala soradı. Men ente ve men ana. Sen kimsin? Men kimmin? Deb soradı. Akıl aytты. Sen menin Rabbimsin. Men alsız bolgon men senin bir kulunmun dedi. Allah Taalaga oşentip жооп berdi. Sen menin Rabbimsin. A men bolsam senin jaratkan bir alsız bir kulunmun dedi. Allah Subhanahu wa Taala aytты, ya akıl, men jaratkan nerselerden içiden senden uluğurak bir nerseni jaratkan jokmun dedi da. Andan keyin Allah Taala nafsni jarattı. Nafsni jaratkandan keyin nafs emne dedi. Nafska men ente ve men ana deb Allah Taala kayırılganda men kimmin sen kimsin deb suragan uçurda sen sensin men menmin deb жооп berdi nafs. Andan keyin Allah Taala anı dozokko 100 yıl salıp azaptadı. 100 yıl. Keyin kayra dozoktan çıkargandan keyin men kimmin sen kimsin degende kayra dagı ekinci jolu men sen sensin dedi. Üçüncü jolu kayra dagı azap dozokka saldı. Bирок üçüncü jolu azaptaganda açka boydan dozokka salıp azaptadı. Dozokka salıp dağı 100 yıl azaptadı. O açkalıktan dozok otuna salıp azaptadı. Keyin andan keyin çıkkandan keyin moynuna aldı. Sen menin Rabbimsin, men senin kulunmun deb жооп berdi. فَاَوْجَبَ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الصَّوْمِ بِسَبَبِ ذَٰلِكَ. Oşonun sebebinden orozo farz kılındı deydi. Uşul orozo menen biz özümüzün nafsımızı uşunday talkalayt ekenmizdir. Özümüzün nafsımızı tarbiyalay turgan jol kaysıl eken? Bul orozo eken. Emi orozoga çeyin, orozoda uşunday nerselerden tıyılış gerek eken, jalgan nerselerdi süylöbüş gerek eken dep
orozada ele emes, orozaga çeyin, orozada uşul oroza sebep bolup, jalgan süylönü, gıybat kılığını, özünüzün nafsınızga kul boluğunu uşul orozanın sebebi menen taştaylı. Orozadan kiyin dele 11 ay ölgü çöktü, uşul nafsınızga kul boluğundan, jalgan süylödön, orozanın hurmatında taştaylı. Tuba limen kana aqluhu amiran ve havahu asiran. Ve veylun limen kana nafsuhu amiran ve aqluhu asiran. Bir danışmanlar aytkan, kimdin akıllı padişah olup, nafsi kul bolsa, al adamga jakşılık bolsun dedi. Kimdin akıllı padişah olup, nafsisi kul bolgon bolsa, al adamga jakşılık bolsun dedi. Kimdin nafsisi padişah olup, akıllı kul bolgon bolsa, al adamga kargış bolsun degen da. Sebebi özümüzdün nafsimizni başkara albay күнөөгө batıp ketebиз da. Özümüzdün nafsibizge başçı bola albay күнөөгө batıp ketebиz. وروي أن موسى عليه السلام نجا ربه فقال يا إلهي هل أكرمت أحدا مثل ما أكرمتني حيث أسمعتني كلامك. Musa aleyhisselam Allah Teala'ga kayırılıp mınday dedi. Ya Allah'ım, sen meni urmattagандай, sen biröөнü urmattaysın mı? Sen maga özüңdün kelamыңды, özüңdün sözüңdü maga uguzdun. Musa aleyhisselam Allah Teala menen süйлöşkön. Allah Teala'nın sözünü uqqan. Sen maga özüңdün sözüңdü uguzdun. Sen meni urmattadın. Mendey biröödü urmattadın mı? Urmattaysın mı? Dep Allah Teala'ga kayırılganda قال الله تعالى يا موسى إن لي عبادا أخرجهم في آخر الزمان فأكرمهم بشهر رمضان. Anan Allah Teala aytты: "Ey Musa, men üçün kıyamatta, ahırgı zamanda bir ümmet çıgat deydi. Men anı şahrı Ramazandın urmatında men alarda urmattayım deydi. Ve ana akuna aqrabu ilayhim minka. Sana karaganda men alarga jakınıraqmın deydi. Kıyamatta bir ümmet çıgat, alardı men şahrı Ramazandın urmatında men alarda urmattayım. Men sağa karaganda men alarga jakınıraqmın dedi de Allah Teala. Fa inni kellemtuka beyni ve beyneke 70.000 hicab. Men seni menen süйлөшкөн учурда ekөөбүздүн ортобузда 1000 parda болгон дейт. 70.000 70.000 parda болгон deydi. Ekөөбүз süйлөшкөн учурда ekөөбүздүн ортобузда 70.000 parda болгон deydi. فإذا صامت أمة محمد وأبيض شفاههم وأصفرت ألوانهم أرفع تلك الحجاب وقت الإفطار. Eğer de Muhammed'in ümmeti oroza karmay turgan bolsa, alardın oğuzları kurgap, çankap, tüstörü bozurgan bolsa, oroza iftar, oğuzunu açkan uçurda, oroza da oğuzunu açkan uçurda, oşol 70.000 perde çok bolat deydi. Orozada uşunçalık kıynalıp, çankap, sağırtan keçke oroza karmap, oğuzunu açkan bolsa, oşol 70.000 perde çok deydi. Bolboyt deydi. Bol emne degeni, oşol iftarda kanday dua kılsa dağı duaları kabul boladı. Tüzmötüz kabul boladı. Oşonduktan keliңizder uşul orozada iftar uçurunda, ozubuzda açar uçurunda köp dua kılaylı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menin ümmetimden uşul İbrahim'di, uğlunu İbrahim'din ordun basa turgan ümmet çıgat dep ümit kılıp ketken. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bul dünyeden kaytış bolar uçurda ümmetim dep ketdi. Balasını tandavastan ümmetim dep ketdi. Azırkı uçurdaçı, uşul iftar uçurda sunan aylı. Ya Allah'ım,
ушул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын баласы Ибрахим ушуну ордуну баса турган, Пайгамбарыбыздын жолун жолдой турган, Аллахтын Кур'анына жаттай турган уул кыздардан бер деп ушул ифтар учурунда көбүрөөк сурайлы. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين ثم صعدت الدرجة الثانية فقال آمين ثم صعدت الدرجة الثالثة فقال آمين. Anas ibn Malik Allah razı olsun bu kişiden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem minbarga çıkkan uçurda birinci tepkiçinde amin dep aytты. Birinci tepkiçinge çıkkanda amin dedi. İkinci tepkiçke çıkkanda ikinci jolu amin dedi. Üçüncü tepkiçke çıkkan uçurda dağı amin dedi. Sümme istava facelese. Keyin andan ki minberge çıkıp oturdu. Fekale lehu Muaz ibn Cebel. Andan ki Muaz hutba bitkendan keyin Muaz ibn Cebel soradı. Sa'atta fa'amanta fa'aminta la thalatha marrat fama hikmetehu ya Resulallah. Muaz ibn Cebel Peygamberimizden soradı. Ey Allah'ın elçisi, sen minberge çıkkan uçurda 3 jolu amin dep ayttın. Bunun sebebi emne? Munda kanday hikmet var? dep soradı. Faqala atani Cebrail qala ya Muhammed men adraka şehre Ramazan ve lem yasum ila ahirihi ve lem yaghfir lehu dakhalan nara fa ab'adahu Allah minha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Cebrail mağa keldi deydi. Birinci tepkisine çıkkanda Cebrail aleyhisselam geldi. Cebrail geldi. Anan aytdı. Ey Muhammed, kim Ramazan ayına jetken bolsa, anı orozonu ahırına çeyin tutpagan bolsa, Allah Taala al adamdı keçirbeydi. Al adamdı dozokka kirgizet. Allah Taala anday adamlardan alız. Dedi de men amin dedim dedi. Orozoga jetken, orozo kelgenini bildi. Bilip durup birok orozo karmabaydı. Orozo kanmabaydı. Birok bunday adamlardan Allah Taala alız, al adamdı tozokka kirgizet. Anday adamlardan künösünü keçpeydi. Degende men amin dedim dedi de. Azırkı uçurda bul orozo 5 vakt namaz kanday farz bolgon bolsa, bul orozo dağı oşonday farz. Künökü batat. Kelinizler, azırkı uçurda orozonu bir bolbogon dersenege şıltoo kılıp, orozo karmabay жүрген bir tuğanlarımız var. Oşol kiçine nersege şıltoo kılbastan, oşol orozonu tutaylı. وقال من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله منها فقلت آمين. Ekinci amin degende kimdin ata enesi bolgan bolsa, je bolbosa anın birösü içer susu tügönüp bul dünyeden kaytış bolup birösü kalgan bolsa, je bolbosa ekөөsü tirүү bolgan bolsa, alarga jakşılık kılbastan, alarda urmat kılbastan, alarga jakşı bir de jakşılık kılbastan bul dünyeden ötken bolsa, al adam dozokka kirdi. Anday adamlardan Allah alыс bolat degende men ekinci jola amin dedim deydi. Ata enesini urmat kılbastan, ata enesini kordop, ata enesinin duasını albastan, ata enesinin kargışına kalıp, ata enesine jakşılık kılbastan bul dünyeden ata eneleri ötüp ketken bolsa deydi. Bunday adamlardan Allah Taala alыс bolat, bulun bara turgan jeri tozok dedi, men amin dedim dedi. Kelinizler, uşul şahru Ramazan ayında egerde bir jakыныраак, акчасы көп bir tuğanımız акча берип turчu dese, kiçine bir акча surasa, muktavastan taң atkıça izdep taup berебиз. Durama? Ata enebizçe. Ata enemiz bir nerse suray turgan bolsa,
ата-энебиз эртең кылып коем эне. Эртең кылып коем ата. Деп узартып жиберебиз да. Ушул Рамазан айында ата-энелерибизге жакшылык кылып, ата-энелерибиздин дуасына алып калайлы. وقال من ذكر عنده اسمك ولم يصلي عليك دخل النار فأبعده الله منها فقلت آمين. Üçüncü жолу амин дегендин себеби дейт. Качанда сенин атың чыккан болсо, пайгамбарыбыздын аты чыккан болсо, сенин атың чыккан болсо, саңа салават айтпаса, анын бара турган жери тозок, Аллах Таала андай адамдардан алыс дейт. Ошондуктан кайсыл жерде пайгамбарыбыздын атыны уктуңузбу, артынан салават айтып коюңуз. Саллаллаху алейхи ва саллям. Саллаллаху алейхи ва саллям. Саллаллаху алейхи ва саллям деп качанда пайгамбарыбыздын үнүнү атыны уккан болсоңуз, анда артынан салават айтууну унутпаңыз. Ан Сахил ибн Саид радияллаху анхума аннаху قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة 8 أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. Саидтин баласы Сахил, Аллах разы болсун бул кишиден, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылып айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты, бейиште 8 эшик бар. Анын бирөөсү Райян деп айтылат. Андан кимдер кирет десе, андан орозо туткандар гана кирет дейт. Рамазан айында орозо туткандар гана кирет дейт. Эми Райяндын маанисине келсек, Райяндын мааниси бул салкын деген маанини билдирет. Райян бул салкын деген маанини билдирет. Бул Райян деген бейиште бул жерде агып турган дарыялар көп дейт. Гүлдөр, андан кийин нымдуу, таттуу, ширелүү болгон мөмөлөр көп дейт. Ушунчалык салкын, анда Райянга бейишине кирген адам эч качан суусабайт дейт. Ушунчалык салкын дейт. Бул ким үчүн даярдалган? Рамазан айында орозо кармаган адамдар үчүн дейт. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. Абу Хурайра разияллаху анху, Аллах разы болсун бул кишиден, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты, адам баласынын сообу 2 эсеге чейин көбөйтүрүп берилет дейт. Адам баласынын жакшылыгы 10 сооптон баштап 700 соопко чейин дейт. Qala Allahu Taala illa sawma fa innahu li wa ana azzi bihi. Аллах Таала айтты, орозонукуну бирок мен өзүм берем. Себеби бул орозо менин айым, мунун соомуну мен берем деди. Yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Бул өзүнүн шахватыны таштагандыгы себебинен, тамагыны тыйгандыгы себебинен, менин буйругумду аткаргандыгы себебинен мен анын соомуну берем деди да. Лисаими фархатани. Орозо кармаган адам үчүн 2 жыргалчылык бар. Фархатун инда фитрихи, биринчиси оозуну ачкан учурда дейт. Оозуну ачкан учурда биринчи ушул жыргалчылык болсо, ва фархатун инда лиқаи раббихи. Ахиретте бул экинчи жыргалчылыгы, бул ахиретте Аллах Таалага жолугуу. Бул экинчи жыргалчылык болуп эсептелет дейт. Себеби кыяматта Аллах Тааланын жамалын көрүү бул оңой иш эмес. Аллах Тааланын жамалын көрүү анча-мынча адамга насип кыла турган нерсе эмес. Ошондуктан ушул Рамазан айында көбүрөөк сурайлы. Аллах Тааланын жамалын көрүшлүктү.
والخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Эми орозо кармаган адамдын оозунда ушундай бир жыт болот. Адамдар аны жактырбайт. Жагымсыз болот. Ушундай орозо кармаган адамдын оозунда жыт болот. Бирок ал жыт Аллах Тааланын алдында даражасы бийик. Мисктен дагы жыттуу болот дейт. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب. Эгерде орозо кармай турган болсоңор, силердин бирөөңөр, анда силер жаман сөздөрдү сүйлөбөгүлө дейт. Орозо кармай турган болсоңор, орозо кармадыңарбы, анда жаман сөз сүйлөбөгүлө. Андан кийин бирөөдү гыйбат кылбагыла. Үнүңөрдү көтөрүп, бирөөдү басынтып сүйлөбөгүлө дейт. Орозо айында. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. Бирөө эгерде сизди басынтып, ушинтип ура турган болсо, ушундай өлтүрө турган даражага келип, сизди сөгүп аткан болсо, анда сиз аны жинденип, урбастан эмне кыл дейт? Айтыңыз, мен орозомун деп жеңилирээк кылып жооп бергиле дейт. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Аллах субхану ва таала ушул айтылган ар бир аят хадистерге амал кылуучулардан кылган болсун. Ушул хадисте айтылган Райян деген бейиш, бул ороза шахры Рамазан айында ороза кармагандар үчүн дейт. Ушул Райян бейишини жалпыбызга жараткан насип кылган болсун. Бирахматке.